ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Jay Squeezer 250. Turagukunda cyane kandi tuguhoza ku mutima. Niyo mpamvu umunsi ku wundi tuba tudahwema kugenda tukugezaho amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu umunsi wa none tugufitiye amakuru n'amakuru akomeza kugenda acicikana rwose nkuko bibona muri screen zawe. Ubu tuvugana uwo nguwo ureba ni umugaba mukuru w'ingabo za South Africa, bakaba bamwita Generali Ruzani Mapwanya. Maginga yangaya Generali Ruzani Mapwanya ntago amazi akimubereye yayandi, biramusaba kuba uyu musaza cyangwa se uyu mujenerali w'iki gihugu biramusaba kuba yakoga amagazi. We ndetse na minisitiri w'intebe wa kiriya gihugu ndetse na minisitiri w'ingabo, amazi ntakiri yayandi. Reka nze mbabwize ukuri, kuri ubu ngubu barimo barotswa igitutu n'inteko ishinga amategeko ndetse n'umutwe w'abadepite, barimo barabotsa igitutu mu buryo bukomeye cyane guys. Reka nze mbabwize mu kuri, barimo barabotsa igitutu mu buryo butabaho cyangwa se uburyo bukomeye cyane. Witwa Angimatse Motshekga usanzwe ari minisitiri w'ingabo za South Africa cyangwa se ingabo za Afrika y'Epfo, ari ku gitutu cyo kwegura nyuma y'uko abadepite bamushinjije uburangare bwatumye igihugu cye gipfusha abasirikare 14 baherutse kwicirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Goma. Hari mu mirwano yabaye ku cyumweru gishize hagati y'ingabo za SADC ziganjemo izo muri Afrika y'Epfo zasakiranye n'abarwanyi ba M23. Kuri uyu wa kabiri rero tariki 4 Gashyantare umwaka wa 2025 mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo habereye ibiganiro mpaka byakozwe n'abadepite bari batumije minisitiri w'ingabo n'umugaba mukuru wazo ngo babahe ibisobanuro ku biherutse kuba ku ngabo z'iki gihugu. Ni ukuvuga ngo umugaba mukuru w'ingabo ndetse na minisitiri w'ingabo baratumijwe ngo batange ubusobanuro bwimbitse ku biherutse kuba ku ngabo 14 z'abanya South Africa cyangwa se z'abanyafrika y'Epfo. Izo ngabo zagiye kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SADC. Icyakora byaje kumenyekana ko byari mu nyungu za Perezida Cyril Ramaphosa n'abagize umuryango we bashaka kwagura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ubwo yahabwaga ijambo ngo agire icyo abivugaho, minisitiri w'ingabo Motshekga yasobanuye ko ingabo zarashweho zitari mu mirwano. Yavuze ko izo ngabo z'igihugu cya South Africa zarashwe zitari ziri mu mirwano. Nyuma yo gusobanurira abadepite, bagaragaje ko ibyo bisobanuro bidafatika kuko basanze bitandukanye n'ibiri mu nyandiko SADC yoherereje ingabo. Ubwo yabazwaga umubare w'abakomeretse n'aho abandi basirikare bari, ni ukuvuga abasirikare bose ba Afrika y'Epfo barimo nabo 20 nabo M23 yafashe. Minisitiri yabiburiye ibisubizo nyabyo. Umwe mu badepite yatangaje ko bibabaje kuba minisitiri Motshekga yarababeshye abaturage ku butumwa ingabo z'igihugu zagiyemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, kuki wowe minisitiri w'ingabo na perezida mwatubeshye mu miterere y'ubutumwa bw'ingabo zacu muri RDC? Ntabwo zishinzwe kubungabunga amahoro, ziri mu mirwano. Nuko bisobanurwa SADC. Kubw'iyo mpamvu mwari mubizi ko zigomba kuraswaho ndetse mwari mubizi ko
muri kohereza abasore bacu kujya gupfira ku rugamba muri DRC. Depite Niehaus yasabye Minisitiri Mocekaga n'abandi bayobozi b'ingabo bose kwegura. Yagize ati mugomba kwegura uyu munsi. Hanyuma se abandi bajenerali bari gukina golf kuri Chopoli mu gihe abasirikare bacu bari gupfa, bo bazegura ryari? Mu biganiro byakurikiyeho abandi badepite basabye ko ingabo z'igihugu cyabo zitaha zikava muri DRC kuko impamvu yazijyanyeyo itumvikana. Minisiteri y'ingabo yavuze ko nyuma yo gupfusha abasirikare 14 hari gukorwa ibishoboka byose ngo izisigaye zibe zirinzwe. Ndagira ngo nongere mbibutsa amagambo witwa Ramaphosa yavugiye kuri izi mbuga nkoranyambaga, ndetse n'uburyo iwe mu gihugu magingo aya ngaya bakomeje kugenda bakira imirambo, bihita bikwereka neza ukuntu witwa Ramaphosa ibyo yavugaga byose cyangwa se ibyo yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga byari ibinyoma bisa just byari kugira ngo ashimishe uwitwa Gisegeti, kugira ngo akomeze yikorera iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko urumva ukuntu abantu bamaze kuba bagome di, urumva ukuntu abantu nta mutima bakigira di. Ariko sinzi nimba wenda mwebwe mubasha kumva ndetse mubasha gusobanukirwa uburyo abantu ari abagome cyane. Noneho hari ikindi kintu mutari muzi. South Africa ndetse uyu Perezida Cyril Ramaphosa ni umwe mu bantu bari baracuranye umugambi mubishe na FDLR wo kuzatera u Rwanda. Ibyo rwose mu nyandiko zari zirimo amakuru y'ubutasi ziherutse gufatirwa i Goma nizo basanze zanditsemo ibyo ngibyo by'uwo mugambi mubisha witwa Perezida Cyril Ramaphosa yarageze gute yarafite. Ari nayo mpamvu wakomeje kumva umushuti w'akadasohoka wa Gisekedi ari we Evariste Ndayishimiye yakomezaga kugenda agira gute abigaruka ashaka kubicaho mu marenga, ariko umugambi yarawuza umugambi mubisha bari bafite. Noneho byanakubitira n'ukuntu uwo Evariste Ndayishimiye ari we wari uciririye FDLR mu ishyamba rya Kibirira, bigahita bikwereka ishusho y'abano bagabo ukuntu bose ari inzanga ndetse ari n'abagome babi cyane. Ibyo byose nibyo maginga ya ngaya uyu mugabo w'umujenerali uyoboye ingabo mu gihugu cya South Africa arimo aragenda aryozwa. Ariko nawe kubera uburangare bwe mugani yaragiye afata ingabo azijyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'inyungu za Ramaphosa Cyril wari urimo ararindisha ibirombe bye, nawe akishora mu ntambara atazi. Ingabo z'igihugu barazimenesha, barazikubitisha. Abadepite rero bakaba bavuze bati byanze bikunze murakora ibishoboka byose mugire mwegure. Ese biraza kuza kugenda bite? Ese iyi nkuru wowe aho wicaye urimo urakurikirana iyi televiziyo yacu uyakiriye gute? Ramaphosa Cyril bakomeje kugenda bamuvuga ati ave genda gake, vuga uziga vuga make kandi uvuga ibyuzi. Yigira nyirandabizi, yigira umuntu ngo w'inararibonye. Ubu maginga ya ngaya nawe nibyo agomba gutangira kubazwa, bitewe nuko yagiye abwirwa inshuro nyinshi kwitandukanya n'abo bantu bashyigikira FDLR, abo bantu bashyigikira kuba batera u Rwanda, ndetse nabo yivanga mu byo atanazi. So reka maginga ya ngaya
nawe abagira gute, abagenda yumva uko bimera, bakomeza kumubaza aho ingabo z'igihugu icyo yazimarishije muri Kongo, impamvu yazijyanyeyo igitaraganya. Byose ni ibintu nawe ku giti cye azagenda agira gute, abazwa. Magingo aya ngaya rero jyewe ntago ndamenya niba wenda uyu mugabo yamaze kwegura, ariko gusa mwumve neza ko abanya South Africa barakaye cyane, kandi rwose byanze bikunze minisitiri w'ingabo n'umugabo mukuru w'ingabo, byanze bikunze ku makuru ndimo ndagenda ntohoza hariya mu gihugu cya South Africa, bashobora kutamaraho kabiri bitewe n'ayo makosa bagiye bakora, kandi baragiye babwirwa ndetse bakanasobanurirwa ukuri kose kuko ibintu bimeze, bakanga bakanangira umutima just kubera ko bashaka kwihariza ibifu ndetse no kwibira gisegeti, bagakomeza bakanangira imitima. Ku bantu rero muba mudukurikira umunsi ku wundi kandi mutwizerera mu bikorwa tugenda tubagezaho, mwakoze cyane.